بربژێرێک ji bo van hilbijartina mêvanê me ye ji bajarê Duisburg ku ew bixwe berbijêrekî serbixweye jî bo Encumena Biyaniyan yan jî întegrasyon Birêz Dilşad İbrahîm bawayekî rasterast li gel me ye. Kak Dilşad spêda baş spas û mêvanê Rûdawê ne. Siba xweş serçavan. Li bajarê ku tu li wê derê berbijêrê serbixweyî gelek berbijêrên Kurd hene hevrêkî çawa ye li wê derê? Li bajarê dîş Belê. Turk ew yê Kurd ez yînkin ez ê yekem yani kesî xerî min tune ye. Xerî min pênc keç Kurd hebûn bes ji bo min yani wan xwe pişta kuşand û piştgiriya me digirin. Ha. Çima tu nekete ser lîsteyekê tu weke berbijêrekî serbixwe hevrêkiyê dike ji ber çi? Bi rastî min yani ne bi plan min wekî kir. Bama wilo bû destpêkê min nizanî mesela ew Kurdinê dîtir hene ew dixwazin xwe hilbijerin. Li dawiyê min yani ez pê hesîm û ew wilo bû yani ne tiştekî plankirî bû. Te baş xwe re kar kiriye yani tu bawerî ku tê dengê pêwîst bi dest bînî ji bo ku tu biçe encûmenê? Tabii bi tenê xwe ez nikarim yani ez ew heme dost û heval û Kurdperwer û yê Kurd li bajarê Duisburg ya heme piştgiriya me digirin. Gelek baş. û ez spesiya giya jî dikim. Yani bi tenê xwe tabii namaşê yani ew zehmet e ew heme Kurdin li Duisburg hene piştgiriya me digirin. Îca ji axaftina te tu diyarî xelkê Rojavayê Kurdistanê. Ev çend salin tu li Almanya dijî? Ez xelkê Efrînê me. Tu gelekî bi xêr hatî. Çend salin tu li Almanya? Teqrîben 6 sal e. Ew 6 sal. 6 sal. 6 sal li Almanya me. باشه برî niha te yani hevrêkî rikaberî bo hilbijartinan kiriye yan cara yekê ye? Ew cara yekemîn e. باشه te ji bo Encumena Entegrasyonê xwe berbijêr kiriye. Giringiya vê encûmenê li bajarê we çi ye? Çima tu dixwazî herî vê encûmenê eger tu serketê çi bikî? Yê bixwe ez zimanwergerim li bajarê Duisburg û ez dibînim yani ew problemê civaka Kurdî li Duisburg çi dibe û çi nabe. Yê min ji bara giringa Medînayê pêş çavê xwe ez ji bo ciwanin Kurd, ji bo zarokên Kurd, ji bo civaka Kurdî ez yani dikaribim faydakê lê bikim. Ew ji bo pîrekên Kurd ji ber li Duisburg û li Almanya wakem her dizanin problemê civakî pirin. Ez dibînim yani çawa zarokên me xortin me winda dibin li vê derê. Ji ber wê Medînayê pêş çavê xwe ez yani alîkar bim bi xort û ciwanin Kurd ra wan nidigînin wan yani nel welatê xwe ne Kak Dilşad yani çawa ew pirsgirêkên çandî û civakî çine ku tu behez dikî plana te xitata bo wan çi ye? Plana min meselen merakîzna bi merakîzin çandî civakî ew komelanê mesela ew komeleyê Kurdistanî li Duisburg hene bes ez dixwazim meselen ki merakîzna ve bikim ji bo alîkariya wê xortina wê ciwanet Kurd wê pîrekit Kurd mesela her yani çi jê ra gerek bê me em alîkariya wan bikim. Çima ji ber çi yani ew astengî û zehmetiyên ku Kurdên me yên koçber dibin li bajarê Duisburg ku rastserî wê tên çi ne? Bi rastî yani zehmet pirin yani mesela em dibînin پر هنه زمان نزانن مثلا او دخوازن بچن موعد کی بدن او دخوازن بچن مثلا جبو زاروکی خو مثلا زاروکی وان بچن باغچه زاروکا مثلا جیت یعنی جیتنا
يعني هر وكي يعني هر وكي وكي تشتيونكي مثلا مواعيد أو ترمينج بو دائرة الأجانب يعني أو جي أوسلاند رامت جي زاروكا بخشي زاروكا مثلا ج كردارا ج حركي بحاجات راتشي بكن أو تشتي وكي أدبيم يعني دناوا کوچبر و پنابرین لوی باجاری ده هری زیده کی جان نتوهنه و چند کرد دجین لوی داره براسل دیسبورگ ابخو خلکی رجاوی کردستان ما سوریه لدیسبورگ او سال 2024 یعنی تقریبا نزدیک کی 11500 کسی سوری الورا بود هی سال یعنی او تشتنی رسمی فرمی مثلا کسی چه کردن من چند جای کردن او نخویه ای سال اوت فرمی نزدیکی 10,000 سوری الوداره هنه جاره که دی یعنی از او تشنی فرمی تنه کسی او به خواب مجور کری و خاصی ناس بکه چند کرل دیسبورگ هنه يعني هري زيدا كوچبرين كل ديسبورغنا جسوريا نه يعني تركن او هاري بيتر تركن ترك او نتدي او بيتر لسر هافن او خبراتوان او بصالن دورو دريج لألمانيا جيان دكن وحكوماتها تركي جي بيرا اولي كوريا دكي يما امنونا او تدي او تشتما منو داس بيكري و بله راسي من بشجريوم هريما كردستان يجي يعني او مثلا چند كاسي هريما كردستان انا بزور يعني براسي بشجريوم دكن ولي كاريوم يجي دكن جبلي كردان كل ديسبورك دجين وكيدن جانا تويندن ج المانم بخ بشجري بوتا هيا ج عربو يعني عربي سوري براسي از يعني دوستو هوال منانا اولي كاريوم دكن مثلا ترك انا دوست مني ولا مني كار هنا مثلا يعني او اولي كار يوم بكم بس يا هاري يعني بشتا مني هر مكان طبعا كردن و درجه ديو سورينا يعني رولا في انجمنا يا بيانيان انجي انتغراسيوني بوچار سركرنا دوسين ين كوچبران حتى چقاسي رولاوي هيا براستی یعنی حیانا نظام بس من بیستی او باجارن دن رولکی گرنگ دلیزن و یعنی تأثیر وانجی هیا یعنی او دکاری یعنی او تأثیر خوب باش هیا بهاریم به باش سبه البجارتن تکرن داخوازیات ناميات بو كردين كو كوچبرين كردين كو لديسبوركنا ولا تمام ولايات نوردراين فستيفالن چيه پیامات بوان چيه تجوان رد بيجي از دبیم جهر کردکی کرد پرور کرد حاج لألمانيا جیان دکی لهر باجار کی هر یکی کرد ها دبی مرا بچه و دنگی خواب دیوان بشکری وان بکه و کس نبیجن یعنی بیامن دبی بیامنا به او تدیل سر دنگی کی دسکنی جارنا لسر دنگی کی انسان بسر دکاوه و سر دنگی کی بسر نوکاوه بانگامش هر یکی کرد هر یکی کرد حج را هر یکی کرد پرور را لألمانيا جیان دکی لنورد راین فستیوالن جیان دکی دیسبورگ جیان دکی بچن سر صندوق دنگی خوب بدن ما و هیویا ما او گر ام دکاربون خدمت ملتی خوب بکن لألمانيا هیویا سرکفتن اشترات خوازم گلکی سپاس بوده که دلشاد ابراهیم بر بجیر سربخوا تو میوانه ما بوی